you. Thank you. Yang pasal performance bibig masih kita mungkin koi certificate participation koi Sir Jordan Salam founder principal person the Freedom Academy bibig ani student sing. Thank you, Mahiroj Singh. Thank you. Aduga, koi Sir Jordan on the stage, please. Koi ngisai marakta, koi best teacher ki award panggadaba, koi ki oja makutang kokthon jage. Koi madu ki damda prize ready le birabra madu. Aduga mathangi participant koi present do bigi darba Mahiroj Singh chu ready lebine kutem ningsing jari prize ready lebira the information pibiro. Okay, ngasige prize ngasai best teacher award mahak out of station urubadagi hajita yorkraba Pencer Higher Secondary School gi health and physical education gi lecturer Okram David Singh God Birakse on the stage. Thank you, sir. Now, please, second last participant, please welcome from the Progressive English School, K. Leona, class 9, for your recitation. Please take your time. Right after K. Leona from class 9, please get ready, the last participant of today's program, from TMK Lesangtim, for your group song, please. TMK Lesangtim group song, please get ready. Hello. Ngasi Private School Development Council na taraga mangarak shuba Foundation Day ga mari leina na sinjariba function na sigidamakta President, Chief Guest, Chief Honor Singbu ahanba maktada ikai khumnabu chari amadi tongan mafam singdagi lengbiragliba oja sing amadi satra satri singbu ikai khumnaba amuka hanasu chari aigi iming Kaisham Leona ai Progressive English School Lamdingda class 9 da tamjari aigi sareng asibu ibirakpa Leoras Kaisham aigi sarengi mamingna imagi sangai nungsida Lantok jari aigi saireng imagi sangai nungsida. He ima pongna pam lamdam di lam nungsi Manipur kaubi imawo Jingdol mapal na ko'y sinbi Siyangban naraba maju na yom do na kon silambi Ngasidima imawo karigini ngay da na tungkun taliba
कर लाउनरे kai kai duna chenere hingba shibani gilangdaida nahak kilamdam se na cha shingi na pok na pham lamdam se kari gi tumin na yeng duna leiri ba ima nahak kina khong da mai na thara phau nahak kina chak sing hat tuna mga kak tuna ching thok tuna pukra phau imagi sanggai nung dagi he ima lep ko ngai kone kada dabu arauri ba chat patare na sa sung sidi thangdok patare kanthok ning da kanthok patare imagi sanggai nung dagi Kulay na bopo duna, yek na balising haluge, langkay dongang na naba, tay na pangkalu na ba? Kaura bara, adungay gi awalan, mitom na palam damse, tau na parawining tau gambir singana, joy na takraba mapari sing komjin duna lanteng na ki. May tay na langam piral tetke ning singli kaudring ang sisu imagi tampag magtadaling jel karaban na jasing na prithibi na numit tabalite ay nariba British kiyejen mga kakto na hatki na jasing na kaudring ay mga sisu Haugatlo, tumlagano, may tay mamom sing mapari sing lagle, ano